Hello friends, so welcome back to another video. 1029 schedule to hile WhatsApp account iti na dong manu account iti na bet daham alo le midang na naute alo na dong ma pa WhatsApp iti na ga bet daham ti hin schedule hi chang pula ko na zone again hin bet pena china la tha ne lung set and like share subscribe and watch video nang kain tem ve kipan masang kamin chula bonga hin kipan ka video ho pula ko na zone again hin bet pe jeng ki pa thu ken se na china la tha ne lung set and like share subscribe and watch video nang kain tem ve direct panatin chai screen ai kain pi din masa pena chu ga se du chula WhatsApp khana hin ni account ni ki mang thei tai na so sona ko na hin video ka sim man lo hin ni man thei hin ai ma cha hi koi pen nang in naman WhatsApp chu nanga na number na man chu number ni nei lo ai lo na dong manu ham na dong ma pa ham naw te nu me pasal ma ham ama ho number ka WhatsApp cha na hon the na WhatsApp ni jong the ama no ki hon cha cho ama account jong din cha na ki hon the na si ti bol yu ham ti le masa pe na hi cha screen ai kan pi din live a kan bon na live bo na ti ji live a kan pi din screenshot bol a le avet an ti we hoya chi di ham te la masa pe na hi WhatsApp normal WhatsApp hai na normal WhatsApp ma chi di to langa chungla 3 do na hi lu cha ten le hoya che jam tala setting a che du hena setting a che jo ten la cha hi umahen namin umin tin bar QR code umin tin chunga hi arrow nya cha lu umin tin lai nga arrow hin nami du nami ten cha hi piam dan account umahena na WhatsApp account umahen anu ya hi plus 8 account ten cha nami cha ten ta hi interface umin tin add an account tin read and privacy policy tap agree and continue to accept the term of service din sahi agree and continue nami chai nami achate number nami le na hoi number example an domano number ham na dom pa number ham chu gu thima ama command ting ham naga me ding ai lo le adang dang na process ma na naga me ding nami achate OTP che ding OTP chu naga la ding chai example number chum kami lo den number nami eding ama number ham chuna mi den nami chai ten cha hi next nami chai ten chun OTP hungin te OTP chuna fill up chai ten chun cha hi WhatsApp ni na ve the na continue wa na ve the ama non chun account WhatsApp ma chu afana cha ve thau din cha na ve pi the na so en pa na bula ko na zone again ne pe pa thu pen cha chuna la thana lung sit and like share subscribe ni bol pe di na in tiam ve pa